Yang toko saya makan-makan. Restoran. Oh, restoran? Restoran di Ubud. Restoran apa? Tetek Bengil. Asal Bu aman. Adinya acum-acuman kini sih ya dulu. Nah, oper. Adi di pas untuk merokok. Itu benar cermo impus tepuk sama kero. Tadi jekene wake pedalam canggung ulun bidan. Satu langsir beli kacau nih. Ulun bidan wake kumat kene gong. Aku pedalam kero. Ayo, ini kamu ngambil nih. Nah, yang bosen mulai ya, Cang. Halo, dodong mulai nih. Dodong mulai. Cangcingnya, Bos. Gambar apa sih? Oh, main pasti ponsel. Sengap memang hebat nyul. Alihkan. Satu dia alihkan nih. Tawangci kenapa ciongkol ngigel? Kenapa? Pangci engsap ken pis cibin sadak tuh. Pes yang malu banyak, Pak. Pis ingat ken pis sadak. Yo takik. Pes Cang. Yen cang saja ngemak pis sadak cicang bani di panajang dan bani gelemangku angkuk cang. Oh iya, Pak nih, mas Cang bani gelemangku angkuk apa kewah nu wak kini ngendres. Kau bulan tuh gue bencakin ini cuma. Kali yuk cangguk gini. Nen malu peserta. 500 busan 320.000 busan di bojuannya 100 kena nih toto neng tonu ben sata ben 20 nih dicau. Pejak pripet di aja. Oh kan mereka dua ngasan cikin uliangnya deh. Seka besi yang aku. Nara 2 ben sata nih. Kain namang si kain takut ini po. Belen langis tapi nggak po sakan nih po. Cangsing lah. Mobil cangsing misi langis busan urut jam siap pang bumulai gitu ci. Jam siap uang molas nuju maseng buang beli langis po diolas po. Jangan keban ada jang apa pecin 5 jang nih. Nih. Paniki sing naik. Adi sing naik. Yo rencangnya bapak jangan nyemak pes. Bapak sih mau mati non. Oh sajo. Igal. Dona nyaman bapak dia mau mati, bapak cang mau mati, bapak sih konen mati yang bapakmu. Yang bapak sih mati canggak makidong kemo. Makidong sih kemo, kidong apa? Lu kayak tuh, mamiu. Mamuat. Dong awak cuma bedona. Nyen orang ci bapo, cing lah nanang, cuma cangnya orang ci. Nanang sih tuh. Apa nanang? Nyen tuh. Ayah. Ane menjalan cerita mata gede marah. Apa mata gede? Kini menjalan ijong ikel ngap. Setruk. Oh, berarti liung belanja berarti. Ada itu? Man setruk tuh. Nanang cang samurat rematik setruk. Liu sajan borong penyakit Makanya cang berpikir cang asa bonglah lama gitu bingung cang bidan cang tayo ngelah dadong umur nganti 123 tahun sing mati gelem bangun sing dangap gitu ada nak dua ngorin yang paengal kone mati dadonge DJ sirap balik aja sirap keles kone gendeng besi mati banyak mati dadong cang bunyuk keles cang gendeng balik aja ngap sing mati dah dong jange begitu gedak pasang jange ingat pemubuk cuma jange mati langsung blok nasi malu iya jani nanang cipainggal mati lambangnya jemak kablongnya nas adilah umajang sing silamang serius demo langsung terpal gitu matian nanang cima daripada hidup kalau kelawat ada aneh. Kamu matian nanang cipang ada jak reuni di Swargan. Jadi cikan sing lah nanang, ci sing lah nanang. Sing lah.
Jadi ada nanang jatuh besi anggaplah nanang cini nyul anggaplah nanang cini ngap mani panjul nung lapanak cini ni nomor 2 kone ngetelu bulanin. Onen kok. Anggaplah nanang jantung pekat dari panak cie. Sajan tuh. Ci masih gitu. Bukan ci gagal dari calonnya nawang ben limang tiban cikal melingih jadi culingih. Nyen kalau kau ci berangkatan kain cikat dan kala cikal mewincan. Jika mau jati, anggaplah nanang jantung nanang cini ngap, iragom nyawa jatlung lah nanang besi, aja unyu nang pangarahayu. Benar dong. Benar. Nanang cie bomati, nanang cie bomati memen cinu itu, No. memen cie, No. keke nasan bang cepok-cepok nanang cange. Perkosa si memen. Apa perkosa nanang cang, perkosa aja memen cie. Duk itu anget panjul sedang sukses jadi. Oh, Ye, selain dari mangku bungelah pekerjaan tetap. itu makanya. Diubut lah nih. Oh bidan di Ubud. Diubut di setoran. Oh, bagian tiket tuh. Nanti Si ngumpul-ngumpul setoran tuh. tiket tuh di bagian tiket. Restoran orang Ci tuh. Sing toko sama makan. Restoran. Oh, restoran? Restoran di Ubud. Restoran apa? Tetek bengil. Restoran apa? Tetek bengil. Bebek bengil. Bebek. Oh, bebek. Cangna Jawa kan sing bisa ngurin bebek. Oh bisa? Contoh tuh kan besi. Oh, di bebek bengil. Bagian apa itu? Mubut bulan tetek. Sekarang naik mubut bulun bebek. Tuh. Lu itu. Sing mau pecat. Adi bisa. Tuh gara-gara sing bisa ngomong Inggris tetantu pecat cang itu terpaksa pindah magai. Di Jawa kayak nih. Di bank. Bank BRI. Sing Dan jangan kantor nih. BCA. sing dia Bank kodeng nih. BPD Bali. Sing geni tuh. Di bank tuh bagian apa? Akunting. Oh, gede. Berarti sarjana ekonomi. Di bidang apa tuh? Di brankas. Oh, Beliau besi. paling sing cimo gaji ya bulan tuh 10 juta. 10 minimal. Man 10 juta. Sing Di bank di nih. bangunan. Akuntingnya? Angkutan dan tinting. Oh, ini di bagian berangkas. Tuh, Bos. Apa? Barang bekas. Berarti sing megawe ada nih di lemulung. Pemulung sih ada nih non. Nong cie. Tang keren nang deh. Itu satu orang igel. Pasti pocol, bubung, gambar tuh, payu, pasti dingin. Pakai tiara gawat, pasti dingin. Mulungnya setelah nih pada ini ngap. Cen, Udang Islam, kalamuan Islam jauhnya. boleh kapot andus. Nah, muslim lah tuh. Tenang. Semedan yang gemuk buat laning lampas siri waludak. Iya, kewijah mari kenang ke diri diraja. Oh, para kelawan, baru waktu tim sisio bersama.
Gambel apuk ciga enak tuh. Bin mata gede bin balang sangit. Wis suwut nih. Bungut cipo suwut nih. Dijam lajang ngigel ngilihin sate gitu sih. Marau sana sih. Munyin sih. Aduh munyi gede pesu. Sap. Pas magelaan lemone metakon. Do nak munyi gede pesuang munyi cenik tetap. Nah, masih ngayah menyiceni angon ngelekai kan. Nyi orang ayah. Mah banyak nih. Nyamo di Mandung, nyamo sugih-sugih di ini. Konyo seniman dilibatkan, semua unsur dilibatkan, semua komponen terlibat, toleh papan dan punyo bak kasih kedo semangat meyatnyo jek campahang ci nyaman. Ci jak duwo. Ngen malu. Genggen. Juang mau pisang sata tuh. Si pipis kira tak sia dua. Icang warga asli Kerametan minyak suhu sedang ngayah cangannya nunas ajengan. Minyak yen banget. Yen minyak bang pejati caka sing ide pipis ngap. Icang ide pes bolong dase kepeng. Tuh kan. Dase kepeng tuh ide cang pes bolongnya angon cang nentahin pes tuang juta. Terus ada si jelema pegawai bank. Oh bangunan. Bang. Si Dadi ngoran bangsa. Ini orang tadi. Nah gitu si Dadi do ngomong kasar kone si Dadi. Oh gitu. Oh. Minjem rando do bang ngomong kasar. Adi do. Manusia, kamu tolong datang ke sini ya. Yen si Dadi ngomong kasar jak nak lenan tapi yen si jajang si Dadi ngomong kasar. Ada gitu. Ratu marah ini. Wih. Sorry Ratu. Dodo satwa. Genggen Gumi di Kediri Raja bodi ngaji. mabuk. Sing suwun-suwun nak sakit. Saju. Sesukat ane madan diah ratna mengali ke Wangsulang. Apa nih balik hari itu? Balik kanggo pengelamarannya buang diah ratna mengali juang. Dia nih ngap. Utus ide sang meragem bahula pangidang wali kang ane madan lamaran. Lamaran nih. Dituduke ide diah ratna apa rane seri Walu kira. keutuslah Irarung. Irarung utus nih. Jani pemutus Irarung mai ke jagat ke Kediri jeklah nyamo kena gelem. Ibi sanjo dingah berita ni. Ajak ngoto jam sio tiba-tiba jam daso mati. Nyaman sini mati tuh nyul. Nyen nyaman panggil nyul mati ngap. Iken mati nyamane. Baik nyaman sini mati. Iya dia mati nak mulu pedoman hidup nih monto. Nah dodo sangat sangat. Nyaman sini mati. Si batis nak kenya kedonya sakti ni waluna teng dia. Ulah das itu. Jani doi rago ngawak-ngawak tau pangsing ngancan uwuk bumi di Kediri Raja. Keke nyari. Lah ni rago tangkil karang kepadian tau petangkil nani Gusti Patih. Iraku tangkil. Irago mapau ngatur nani Gusti Patih. Oh gitu? Tau Ya semua gitu lalalala. menjago malu menjago pangsing ingalan uwuk bumi ni. Nah. Ci menjaga di bucu, cang menjaga di bucu. Ci dini. Oh, tumilah tuh teko nak bisa melihat orangnya. Iya nado teko liak ane cenik, Kau motor cenik orangnya. mundur sini. Apaan sah? Oh iya nado liak gede, Kau truk. tuh kode nih. Oh, semakin gede liaknya semakin gede loader. Ya ampun. Asal cenik no, apaan sah? Nih buat bulun liak keles besi. Jen belum lihat. Belum siap non. Belum siap. Aja nih bawa main. Ingetang. Lihat betul, lihat. Jen lihat. Tuh liak gundul. Sing lihat gundul dong. Apa? Lihatnya kena rahasia. Melem di pura dong. Aman nggak? Aman nggak? Aman, nggak ada liak. Aman Yul.
sini, jok orang di sini. Aman yul. Aman. Orangnya nado liat ya nak. Saya nggak bercanda kok biasa ngomong aja lihat. Aman ngap. Aman. Mayul. Aman. Apu. Aman ngap. Dole masih dole. Mayul. Asal bu aman. Aman ngap. Oh aman. Aman yul. Adi dingin kumine ngap. Aman. Yul. Kalong bulun kering. Ah, jering belum kalong, aku kalong belum jering. Aman. Yul. Di dompet ngejar cing orang aman. Apa dengar? Walo. Wariko. Ada cari kolok di keramikan sih. Apa? Guru lengah. Apa dipuji? Ada sing apa Adik itu muan keruno jadi. Lengah nedilah, gini kok samrak. Nyen. Lengah keruno. Jangan bongkol. Adi dado depannya nih. Adik cerita lawak bu. Coba sih main adik lawak cang itu nah. Aman ini. Oh, why kamu yang di belakang? Ini di belakang. Meswah. Mudah. Sebentar gensi. Mudah. Pedih minum naik pas mudah. Teman menyonyo nih. Patuh nonyon. Bo mulai lah munyi minjam angkian sekali lang. Menyamo jadi kejes lah. Woi. Adik dulu mancang nih. Woi. Adik bisa. Coba ulang. Woi. Kamu adalah murid bandel, sudah hari Rabu belum potong kuku. Cukup bloknya nah. Ada gitu. Betara nih non. Tumben nempuk
liak ngomong tapi sih mau kemikan. Bersekolah dapelmu bersekolah. Hei, uli je. Nih nunjel TPA. Ini tukang kene pemadam itu. Oh, dong dilengar-lengar nunjel. Hei, apa ale Cimai? Ujang? Ya boleh main. Ngungsi. Habisin si Nyonyo ya. Merah tuh benawang ibu dari celuluk pasang na Nyonyo. Nyonyo ini mau kutang ya. Tuh kutang si Nyonyo. Ini lihat setengah. Nyonyo sih bu. Lihat setengah mateng ini. Gini carane. Pangsing bocol yang melihat tuh. Nyonyon cang sini nih. Aduh, cici. Jangan takon ke ji. Nyenyet. Sing bisa morahan ya. Sontok cang bati ji jadi. Oh nyet. Tunggu dia Pak Milu gigel. Sampai mulai dong. Yang badai sampai. Terus nama. Tuh nyamai kaya. Oh mata gede tuh. Adi bisa pun gitu muan itu. Gitu ada. Oh ini Milu kita. Dari apa? Dari dulu orang Nyen ada aneh. Wih, gemulan anak nyonten gemul gitu. Gemul gitu loh. Ada anak nyonten gemul gitu. Ada anak nyonten gemul gitu. Kita dulu. Yen kita wanen lawan sengat. Mai. Oke Ken. Ken. Sik nyak keliannya apa ada di celulo tuh. Nyo ini make ada di celulo. Pakaian Dari apa kok nih? kelian dinas. Beci baru kelian dinas cak kepala desa cuma sengengene. Di kepala kelas nih. Ya kene mul. Yang saja Ci Sakti, ayo. Adinya acum-acuman kini sih ya dua. Nah, oper. Ada Ci kiper. Jangan malu hadirin, ini dia tendangan penalti dari Kapten Subsidi. Subasa di Jepang di Bali subsidi. Sekan si kiper. Sakit ngapa? Ada sakit. Oper. Ya akhirnya dibawa oleh kakek Sugiono dan langsung ketemu sama Miyabi. Lah tembak gol. Malang pakai bawah cang sana. Kartu apa man? Kartu kuning kok nih man. Jane kene. Cuk. Oh ya malu. Tadi cerita kape joget ini. Oh ternyata kita gong kedot rai. Ini dulu. Jadi gini, orang ngajak urun nih, salah jangan ngejuk utusan.
Orang yang urun ni mungkin je penglihakan air di dirah urin mayu. Nah, mau, boleh. Nah, dia saja waneng gurun cile duel metacin aja saya. Ngoyong malu tumben liak monoh di. Oke, kelian tau. Dah, doja kelian cang biasa ngelawan kepala desa. Bumbut sih. Jadi gini, pengen angkil ke puri. Sekarang kebajian pangsing mulai nirangkau nya. Banyak kumpi di Kediri. Sana cibit si je belakang. Muka kalian keras bodoh sengap dong. Jodoh. Benda. Saya buka mana? Pangadi tekel sengap. Kegiatan. Apa kegiatan? Kagiat. Jangan ibu. Terus mendengar gini belum siap pendidik. Ijalah kun sengap. Kecewa ya sih dengan milih kon ini. You know makan mulai benpok. Again, warak. Sik. Hijau marau. Di pewarga marah tuh makan. Makan saja. Ya, ini bumi genting tidak makan. Nak mapo dan ini nak mapo. Nak ini, nak lapuh. Jom ketakut nak mampu jadi nak lapuh. Ada je ke puskesmas nah. Puskesmas itu dah jangan. Gelaan malu dong. Selatan. Di josan resta mepayas gitu kumisa beneng. Cara sepat banyu. Ada tuh meja nepung yang ngama-ngama. Awas. Hah? Ada pergi ginyuk gini. Pas demprak nu makan progino demprak. Oh gitu? Lu makan sana ke? Oh, tuh. Tanya nak ke bawa itu kena ke? Lu nak tanya dua makan busan, tapi gitu ke jenis nak ke? Nanti makan mencelap malu makannya. Makan mencelap apa makan malu cen maluan mencelap makan apa makan mencelap? Kalau lihat jual tinjau besul ya. Weh, yang ibu pulas siap mah. Yang ibu kiat pulas apa yang ibu pulas kiat? Tinjau ada wikil mekelang jam. Coba kalian songkot jam nih. Oyong malu awak ngigel apa fashion show nih? Lebat. Udah buang sih. Sebenarnya jangan ada di pas untuk merokok itu benar cerama impus tepuk camak kero tadi jekene wakil pedalam canggung ulun bidan Satu langsung beli kacau ini. ulun bidan wakil kumat kene gong apa pedalam kero Nak pedalam sebenarnya seletan gigi itu benar malu nak kero ngap pedalam wijil berang. Saya nggak tahu linggis ini yang ngalih selatan nih. sombong ibu Pedalam wijil berang nak. aja bu Ulin pidan apa berat? oleh kok jam Sing sama dakir cang ada sing oleh ulin pidan berat. Pingin ke bu? Kayak aku minum semen 3 roda. Apa dah? Ikan. oh yang malu di zaman bong cerah jerapah gitu Terus kita ngisi keras itu. Wah kayak bingung masih aja ibu orang. ibu kamu diang genit Nak marah petado kan gede jadi tunggu. oke itu peh mau metade dong nyorang oke sampah cang oke sampah lo ada sampah no. Gini nah ada berita sing itu
TPA pun gitu. Teleponan pemadam. Hah? Teleponan pemadam? Sing ane nunjel kone walu nate. Tojil. Betawa ke munyi ibu. Pisan kita tinggal mantri ya. Jadi kini cang laporan gumine gerupuk. Oh benyah lah nyamu mati. Ane. Pernah wejel. Asma. Teleponan Gerindra. Lala dia. Hah? Lalang ya, asma orang bu. Oh, lalang ya ini. Iya, ibu dong. Aduh, jauh lebih keren, iya lebih keren. Apa ya sih kena bang orang kayak genggean sih? Nah kini nama budu hawai boleh kerambitan mo. Ibu curhat nih. Di mujang negan itu. Akhirnya di barangmu aja sih. Bener-bener sih bergaul, doang tiban sih bergaul bencong-bencong sini. Nak mau nih, bener-bener dajan gitu. Bener-bener kita jalan gitu. Ayo aja, udah aja ke. Kini nak wami gusi main na. Jake po jaluin to wang rambang sing kuminake ya. Aro apa tuh ada jamor mo. Umi gerupuk. Nak bumi gerubuk apa wale? Benar jadi. Nah tuh becangkan melapor mai karena gumi gerupuk. Engken benar nih kan wajah dua dengan bolangsi di balai gede. Engken benar nah. Cuma gemelang itu jangan ada masalah Jawa tuh gitu. Kan masalah apa tuh? Engken Baju nih. Jangan baju cailan. Nih. Ayo kok jahat. Kalau baju nih. Dok, jadi gaji kan? Dawan kajodol ya. Ibu nawas sengaja Cuma kan ibu paling. Gua mau keluar hidup di Bandung, Gong. Nyana nanang. Kok kaya aja masuk? Yo yo. Izin dong ya. Adi Pak Nung gitu nih. Lindung bo madep di Banjar Kukuh. Bo dari nasi lindung. Bener nanang lindung awak cerekulan debo campur. Gini. Cici tadi mencici ya iyo karena bapak nuwayo sakatan ngajayo benernya awak mau Bahaya. Iya. Oh yang ini pasti mau keluar sama dia dong ngigel semua kebeleleng gini nah. Tuh, ini kelas meledak. Sing tadi milu ngigel kebeleleng po. Tadi milu tapi moyong di ban. Wakenya di duri moyong ngejang jongkrak. Sama kena saya orang sama gaya mandi. Cangsi mau kena ngajak wake. Cangsi mau kena ngajak wake. Nah kene pangsingalan mulai belianyen. Kene gongnya. Hah, ngomong? Ayo ngomong pemain nih. Saya cek udah bedan man budi pekerti. Mangku ya mau ngomong tuh kaya aja mereka dicampah. Kene manis semengas kuli megah. Apa lu dua aku? Manis sore di kuli megae singa di circle lajana ketebong di iwak tuh bu. Ajak kaya sebawain mende. Sing kayaknya ngengir tuh. Kemo abo bae sama nyambung tuh. Ake, wanang ide sing bawa ake ya. No yo ake sing ngerti punya wane. Nah pokoknya wang lapor kumin ake gerubuk. Ibu ngomong betul. Kayak kiwan nyelok betul. Nah gini, cang lapor umi gerubuk. Pokoknya gengger benane tangke ke Gusti Patih ngutang. Nah, kalau dingah berita busan ada nyamu di penarukan saya ngirim WA, pasih di Pantai Klating bopak ke. Ada nak
nyat. Hah? Ada nanya. Gurami mah menyat-nyat yang. Dadar. Hah? Apa darah kisan? Aduh, oke pertanyaan saja wah. Gitu kaki pu. Ada deh. Mana kayak mau aja. Mana kene maman nggak ada. Apa maman? Ibu yang bisa masaut. Nah, kini yang beli punto beli wijil, mapan jagat kerupuk, jadi beli punto beli wijil, makin lanjutan. Selain yang beli tugas saja tadi, Oh. mungkin sebenarnya lindung kena goreng. Beli lah. Hah? Bung aja, nah bayar aja memang nih. Nanti kamu laki kau jadi itu, wah kamu dia apa tuh? Motor ya.